Жаңылық елім жаңылығы елді ерде бірінші Ош Бишкек бе теле көпірің ошол арқылы ақындардың айтышы Орозоның күніндің ар біріңе до жаңырып Бүгін ордолың Оштың төріне студия чегіне Қадимгі тоқтоғылатан басқан жер Жеңі жоқтай қаталар овоныны чачқан жер Барпың атам ырдаған ошондай жердің төрінен Алпақындың бірісі қозы кейіп Жанекем басып келді бұл жерде Қадимге өнерді жалпы қырғызқан Рахматылла Жанекем чачып келді бұл жерде Анда борбордан салам башталсын Мақсат сазақсаға кезек берейін Ордолы Бишкек қаладаңа асылдарды көрейін Kadimki Karamoldu çerinden Komuzçulardın teginden 76 gelse de Tay toruday cügürgön Komuzun karmap günü tüney Barağından üngülgön Mında tökmün akın atabız Sizdi görgöndө gözüm sүйüngön Muna Keng Oştun kalası Azırı Jallabattın akını Sizge bolot jaraçu Mаңдай тескей айтышып bir saat boyu karaçu Emese görüp turgan gezibиз аксакалдардын amanın Emesең айтып берелигең акындардын кабарын Kavul algın tuğanları Bişkektin oşol salamın Bugün jalpı jurtu jırgatıp Jamakçılar жаңшышын Kalığınday kırgızdın kaymağın sözdün kalpısın Çağılganday söz aytıp birin çarpısın Kağılayın tuğandar bağlı söz aytsa balqısın Emesen aksakaldın çoğcayı Saparбек деген atabız Kasmanbetov töp atılgan Kalın jurtun içinde yaşından beri tanılgan Kavardar bolup turarsın Tuğandar anda barından Emesen atan ırdaңыз Salamың bolsun elinge Kağılayın janataڭы Güç kolsun bolsun dayım demingde Emese şekerin bolsun atakke Kılımdar boyu kengde Бізден ошол бүгүнкү актаңдай теле көрсөтүүбүз, теле көпүрөбүз, Ош Бишкек теле көпүрөбүзү биздин мына кыргыз элибизге таанымал, аттын кашкасындай таанымал залкар акындарыбыз келген. Анда кезекти улуулатып башталы ыраке куш келипсиз биздин ушул бүгүнкү теле көпүрөгө. Эзелтен ата бабада салт бар, ушул биздин улуулар баштап келген. Анда Сапарбек атабызды да кыйладан бери калкыбыз сагынып калгандыр. Келиңиz анда Сапарбек аба өзүңүз баштап бериңиз. Жолдагы, нарктагы улуулардан башталып келген эзелтен. Жалпы журтум анамдын кымбаттуу Ош жерге сар жагында Жаллабат барыңа айтам саламды. Aman bu jalpı tuğanın aralaşıp da turganın az dele olsa bugünkün oşa kuttu olsun movintip köprü olup ortağa bugün tögülüp çıksın ırların aytılmasa kuru kalavı açılsın deyimin sırların kıdırıp gördüm kıylanın o kıyla germişti sıyladı
Katarlaş ösken akınlar oşa arabızda turbadı. Bir gezekte tuğanlar estegen tökmemiz kalın elgen ırdadı. Aşıralı tuğan bayalardın bolup durgan kırdadı. Kiyinçerek tokarasan o emgekten ötken orozbek. Kadimki Kutman Ali al bolçu, bütün boydan sındagan elimle bütün ırdagan, uğup dursan timele kalkıbı surgup oynap çırgagan, oşonduktan raha eline sen jatavı, kımbattın hoş jergeniz, oşo göbüne sen de jatavı, katarlaşıp bir jürgen teňiňe sen de jatavı, ança munça tuğanlar elimdin gördük içine bolup ötköndön azabı, kaytıp dursun çındığı kırdalınan do tavadı, kalın jurt kayrake uçuraşıp toňalabı, silerige çıkıp uğulsun kırgızımdın do salavı, daima elen orunda elimdi mıktı talabı, körüp dursan jergeniz, Kırgızstan uşulu yer, hoş degen kıyın eldeviz, arcaktaki jallavat, körkömdü sonun yer gelet, Akkalpak Kırgız termelgen, ıntımaktu yel gelet, oşolordun barısı güzgömal bolgondo, baktaların termelep, anjurjana kondorgu, berjagında darbısı bütün boydon jaynagan, kımbattı önöktü Kırgız el bolot, uşunday Kırgızımdan aylanam, salamat bu yeliniz, salamat bu teňiňiz, ança munça söz ayttım, avaýla rakebiske de salam beriniz, akime Abdüvalın Alcer'de akıldı mıhtap tavavı, kanday boldu eken dep aytıp jatan bul geçte, ısak barpiyip degen aganı, agada jetsin üçüntüp Saparvektin salamı, zalkar çıkkan akındın, kanday boldu balası, akın balan alele kanday boldu çaması, şamı kemesen yürevi, özöversin bul geçte, ançamınça Kırgız'tın aldığını göster kırdalı, uşul geçte uşuntü önüksüne Kırgız çırgalı. Oy barak geldi. Barak geldi. Assalamun aleyküm, san Kırgızka belgili Saparbek ağam amamba. Aytıp duram mınake arqılı tele köpröden aytıp duram salamda. Ardayım gerek adamga asıl jandın amana. Teleden aytış bolot dep tegiz Kırgız kalkıma tarqagan eken gabara. Belgili boldu başынан arqılı tele köprön aytılaş arqa salama. Andıktan Sapake bugün baykasam, Sapake mırdap borbordon, ben bolsoň ırdap turamın, mınaң ordolu bu şarım ordomdon. El tergen rahmat bizge şart düzüp bugün koygondon. Tökmeler ırdap berisinde birinci bizden baştap koygondon. Anteni tökmelüktögön önörü, Kırgız elde taktalgan, kadırlangan, barktalgan. Kılımdan beri karata Kırgızımda saktalgan. Jakın dele bilezin Şerniyastın sadığa, tez şedevri bolup kaldı dep degin UNESCO'da kattalgan. Emin ulan samandan arjagın, kalpıyın söstün kaymagın, Sapake karmap jürgen bal elem menden akındıktım bayragın. Özün üstü bilemin geçe toğu bulbulu geçegi toktosunga saparlaş. Estebes menen jürdüңüz eliri bırdap katarlaş. Andan kiyinde Sapake aşıralı tuğan bay ağalargan ataandaş. Irdap jürgen ağasın tarbiyalap östürdün taalaylı Kırgız içinden geçen bir akın balasın. Ala toğ Kırgız kalkımdan aksa kalsın Sapake, senden akından çıkkanda anası. Emin aman bugün Sapake, şangsıp durat baykasam, oşmenen de o Bişkekten baykap tursam bir doğuş. Baykap tursam ortoңda atabalaga bir komuz. Baykap tursam Sapake, үйüңden албай комузду басып келген окшойсуң, ырашкан айтышка чыгам деп шашып келген окшойсуң. Айта бер, андан ар жагын агатайдагы кандай сөздү коскойсуң. Kımbattı uşul oşubuz o, salamatta turabı Alcer'de karı jaş bütün dosubuz. Jalpı tuğan emese angemeni salalı, aytışıp kaldın rakak içine tökmöңürden tavalı. Uğulup kaldı bul jerge, oş menen jallavat janagı jaman ötkөndө kavarı. Kıntımaktı yelele, alar uşuntu eki jaat bolup kalabı.
Aymese silerge mıktava aytıldı, tündüklerden de salamı. Iğı gelip kalıptır, sözlü mıktap çuğurtup üstün golcak bolsa caynagan, uşul geste gölümde adı yes alıp jatkan adamlar, tegereginde bütünde oynap jatkan uvağı. Arkı terke işlerdi boljop jatkan uvağı. Aldığa gelgen şayloğa kamdanıp jatkan uvağı. Kandidatlar bul geste bor üstün içinde ciyindarın ötkörüp tandalıp jatkan uvağı. Al ele jalgız devegin gürküregen güç bolup, azır uşul geçekte ayırmalıda güç bolup, eginder bütün çavılıp, elimde köp жаңылык. Oşonduktan bu yerde ırdaşalı dep duram, emes alım savağa alınıp. Karap dursan timele, azır uşul gecekte egin ösüp de caynagan, al mörgün karasan şakarday olup kaynagan. Amerikosun karasan, oşumuştumday olup çoğoygan, muğurdun atı ise kanat at. Uşul geste gölcak da yemiştin bütün türleri cayna ösüp baratat. Elimden uşul emespi ıntımak menen sanaşat. Yanatan berin ayttığa komuzun kalıp kaldı dep angeme sözlü taptınız. Iğı gelip kalıptır oşa şartı menen ayttınız. Emin ayta turgan jönüm var. Elin kanday bul jerde, al jerde maktap jürüçü tengin kanday bul jerde. Emge kılıp jürüçü gelin kanday bul jerde. Intımaktar oldu mu şartın arkanday aylangan. Elin erkanday bul geste ıntımak bu uruş bu. Bardığın kara oltursak engele caman kılıçtı. Muruntan ıntımaktı yelele kadimkidey bolavu. Astele olsa aytılat avoş menen jallavatlarda azırkı elge çıkıp jomağı. Мына урматтуу телекөрөрмандар, сиздер биздин ушул улуу салт менен бул жерде ыракем те көйкөлгөн көлдөн келген Сапарбек абабызга салам айтып, ата бала экөө бир комуз алыптыр деп тамашалап ырдап жатат. Буйруса анын мындайча айтканда жообу азыр экөөңүздөрдүн айтышыңыздарда даана эл журтубузга көрүнөт буйруса. Анда кадырман телекөрөрмандар, ушул биздин бүгүн телекөпүрөдө адегенде ушул акындарыбыз бири-бири менен саламдашып, андан соң мына эки акыныбыз саламдашып, ыйык Рамазан айында бири-бирини сагынып, орозонун күнүндө жолугушуп турганда жалпы журтубуздагы чоң кубанычка батып олтурат, рахматтуулла эке. Анда биз ушул эки жакшы залкар инсандарыбызга демине дем, күчүнө күч кошуп бериш үчүн бул жерде студиябызга дагы бир биздин жаш таланттуу кызыбызды чакырганбыз. Шайлообек Дүйшеевдин сөзүндө жазылган Сапарбек аба биздин Кундуз Таштанайлова деген жакшы ырчы кызыбыз бар. Ал кызыбыз сакта деген сөзгө жакшынакай обон жараткан экен. Биздин бул жерде Жумакан Исманова деген жакшынакай таланттуу кызыбыз бар. Жалпы журтка анда эл журтубуз ушуну бир Алла таалам сактасын дегендей болуп калып турат. Жумаканга кезек берели анда. Tumandan sakta, kargışı tiyir kuyandan sakta. Kargaday gezdin koynunda jürüp kapıştı çakkan жыландан sakta. Duduktun tapkan jobunan sakta, düşmandın baskan zobunan sakta. Barınandağı bir önün жалгыз, balasın baskan orudan sakta. Teşeke gülgün cırtıktan sakta, tenteke diğer mıltıktan sakta. Harmanın bozdu basmanın başta baytırбай келген kırsıktan sakta. Kalı söz айтпас çaldardan sakta, katkırıp gülgün жалгандан sakta. Karıgan кезде kaşaydı
Нурмахан кызыбызга чоң рахмат. Мына Рахматулла аке, Сапарбекова мына бардыгын ушул бир Алла Таалам сактасын деп биздин кызыбыз жакшынакай чыгарма ырдап берди. Кызыбызга чыгармачыл ийгилик каалайлык. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер мына азыр түз эфирди көрүп жатып, 10 кыска номеринде ушул эки акыныбыздын айтышына өзүңүздөрдүн ушул добушуңуздарды берсеңиздер болот. Бул биздин ар 15 күндө өтүп турмакчы. 15 күнгө чейин, кийинки көрсөтүүгө чейин сиздер өзүңүздөрдүн добушуңуздарды кайсы акын мыкты экенине берсеңиздер болот. Мына эми акындардын чыныгы айтышы эми башталат. Ыраке кана баштап жибериңиз, жана жоопсуз калды эле Сап экем. Ақтаңдай ақын Сап әкемің, ел жерден хабар сұрадың. Ел жұртым құлақ түріп тұрғандан, анданарың ұлайын ағызайын. Мен бүгін ақтаңдайырдым бұлағын. Қандырып кетсек арман жоқ, қалдайған елдің бүгін бір құлағының бұланын. Ордолы бошым аймағым, желбіре белеттің шатат жерге бісте байрағын. Жаллабат деген аймағым, жалпы қырғыз қалқыбыз аман есен барысы. Жашы менен қарысы, ошон үнсін шаңшып тұрбайың ордолың оштомымындай ырашыңдың дабышы. Қаншалық бар ел білет ақындық жақтан арышы, бірі қолды деші білесіз ақындық жақтан намысы. Сап әке білем өзіңді, жылыған ерте жаздан ертелеп, ашу ашып ба бел басып, ала белменен көкбелдің ашып келселің төтелеп, байбишеңді жетелеп. Үсі көлдөй бұйыл бір толқып қалған оқшойсың. Жаллабат менен ұшты, жақшыш болбай қалды деп келбей қалдың, Сап әке қорқып қалған оқшойсың. Емің елімден қабар сұрасаң, ұзартайын аржағын. Ордолың ошым аймағым, Жаллабат деген шарымда елі бір заман жатышат. Ақсақал қарып бірдей теңі бір заман жатышат. Емі қырғыз деген қырғызда кешіне қи чалыш болып тұрмышта. Өзіңіз айтып кеткендей қырғыз деген ошондой түртіп кетсе кечір дейді. Қайрадан келіп түртінсі, соусың бұ тегің өзің дейді. Анан қайра қырғызға қолғы төріп дейсе, аныңа деуін беріп тегіз дейді. Андай айбаттылығы қырғыздың алтманастың тұқымың екендігін негіз дейді. Кеч ойған от қырғыздың Сап әке бір өгі бүжі демін жегіз бейді. Karınında yaştında Rahmatullah uğup koy milleti olot astında. Tom korulmaz güç var da oşa sen toğususunday taşkında. Bilesin bu Rahmatullah talim alıp ketkensin uşu borvordun özünen. Geçine talim algansın aşıralının sözünen. Tuğan baydı bilesin, tuğra gitme yardayım, jakşına kaydamin özün. Kevirgeste baykasam, oşa kıtıldap jakşı gülesin. Kevirgeste baykasam, avtomattaytım öyle, aldığa çıkkanmin özün. Jakşı uyemi tuğanım, jarkırap söztü buramın. Özüngdü görgen gezekte men kuvanıp karap duramın. Bu yerge gelgen sebebim, Balnisa'da jatkamın oğrudum ele demedim. Sebebi Rahmatullah'ını görsem de şunday köprü arkalı silerge salam versem de yanımda kaptı balini dayıman el tanıgan akıllı menen jaynagan uşunday çıkkan akınдар oş yergeden bulbulday oşuna eline mıktap sayragan kımbattı ırgı serimdin ırçılarından aylanam kuttu olsun tuğandar uşul borborga mıktap baykasan tolup jatat жаңылык elimde köp uşunday har bir işler tavılıp uşul keste başkasa jana aytıştı mıktap koldagan jolga salıp oңдогон Şerniyastın sadığı oşal madaniyat jagın başkargan hazır jakşınakay akınдар mına maksat siyaktı Jеңişbek jana Elmirbek anan kiyin tutkuçup oşolordun barısı ta gözübüstün uyabıstan taptalgan oşonday ırçılardın birisin aldını göstey üçüntüp al kılvırdap жүрүsün kuttu olsun emese bugünkü mavul köpürü açıp jatkan ubagın aylan aynaptı valir da perdep suradın silerdi görgön gezekte men dagı sıymıktanıp duramın. Абалтан қырғыз қалқындыңы бақайдай болған қарыда айтқанын анын дарыда
Sırkolop gezin sapake geldiptirsiz tabına. Olturgan gezin karaçı tigi kuluyuptun janında. Kuykum sözden çurutu vırdap dursun tabında. Eçengeden beri gelesin akındardan sabında. Bulda tağlayında bağında. Emin altında bolgon sapakem. Eçencerden ırdadın. Görüp kele jatasın gömököy tildin jırgalın. Dalay жерden ırdadın dаңazadın akınsın. Emi turmuştun gördün jırgalın. Бүгін борборда tursun karaça. Ақтаңдай tilin sayrassan. Eç kim bolboyt araça. Elpekti lakın bolsoңuz elep бүгін sabaça. Janыңda turgan Raşın, ırdagan жактан кубатың, өзүңүз айтып кеткендей, биргестен эстебестин жанында, эрбейген бала чагымда, болбосоң ашыралы тууганбай, аралаш жүрдүм малында, Замирбек болдуң устатым, ушулардан үйрөндүм, үлгүлүү сөздүн нускасын, бүгүн теледен чыгып мынаке, тегиз кыргыз калкыма, айтайын сөздүн нускасын, анда мезде сапаке, саламат эсен жүрүңбү, ысактан сурап кабарда, айтып турган убагың, ысак болсо кечете, ысак менин устатым, Рустуң elдің ішінде далай берген нұсқасын Тайырбекті білесің, танымал ақын екенін Талайлы қырғыз елімде алдаңырда өтті білесің, Алатау қырғыз төрінде Айланайын сапаке, сенің қошылсын өмірге Антып айтқан себебім, сырқойлы ой бар болың, басқан жолды шар болың, аман есен болыңыз, ашық болсын қарылық алысқа басқан жолыңыз, аруақтан құшынтып ақсақал болып істерге сұнылып тұрсын қолыңыз, орындасын сапакен ойлығы мақсат ойыңыз, оштан айттым саламды сапакен оğdulup kavladıp koyunuz. Emin el tergen rahmat, Ақтаңда yakın başlagan, aytkanda sözün açtagan, Abdübaligen rahmat, Kırgızın tarixında birinci uşuntu köpröden karası salam aytırıp başlagan, Mından arı karata, asılıp tağlay bağımız, Emi teleden gelip ırdayımız, Uçurassak uşuntip mına köpröden barımız, Köpröbüz daima buzulgus bolsun degenim, Andan arı karata, ulana versin geptere, Açıla versin sapaken altınday bolgan akındın Ақтаңдайdan defteri. Айтып өттің ыракең өткен кеткен кептерді. Бүгін қырғыздан ұғып жатпайбы тамай жақсы сөздерді. Көңілім көпке бөлінді. Бүгінгі күні ең сонын құттықта ұрдайм елімді. Қантып айтпай қойайын жаллават оштой жерімді. Көрктүү болгон эле бейиштин төрү жаралган, Сулайман тоосу дагы бар, Байгамбардын ишинде ошонго далай бир касиеттер кадалган. Кабылан Манас биргесте зыярат кылып өткөн жери, Оштун жерин баскан жери, Жаллабаттын жанында Аюп деген Байгамбар булагынын жээгинде далай жолу жаткан жери, карап турсам элим бар, карап турсам ал жерде чалкайып жаткан төрүм бар. Ушул кезде Kırgızistan jerigesi kay жеринде кемим бар. Ошондуктан раке ынтымактуу болсунчу Өзбек менен Кыргызың оңолуп эле турчу эле жакынакай турмушуң. Карап турсам Кыргыздын Өзбекке жалындап, бир кезекте аларда келин алып кыз берип, кабылгасы табылып, нечен сонун жерлерде жар айтып ырдашып, той берчи эле камынып. Эмне болду туугандар, Кыргыз менен Өзбек кай жерден калды таарынып, ошол жагын раке ыр менен ырдап сындагын ынтымактуу алдыга ушул ырыстуу кылып турганын куттуу болсун Кыргыз эл. Мынакей түндүк жактардан айтып жатам саламды. Жагабы жакпай калабы, Өзбек менен Кыргыздын алдыга өссүн талабы. Ошондуктан туугандар ынтымактуу бир болуп, ырыстын көркүн алалы. Айтып жаткан бул ырым ыракей өзүңүзгө жагабы. Akın degen ошондой, сапакен айтканда сөзүн тактасын, сизде бакайдай болгон карынын сөзү кантип жакпасын. Эгер ошол белген кезектин рахматылаң акының бар болсоң андан айтып ырдап акты бартасын. Сапаке сизген рахмат Өзбек менен Кыргызстан өзгөчө баштап туразың айткын деп эми турмуштан. Өзбек менен Кыргызым көктөгү жанган жанаша эки бирдей жылдызым. Бирок кичине кый чалыш болуп турганда бузулуп калган турмушум. Ал жагын айтып берейин. Эмгегинде байлыкаң эсиргендер көп экен.
Кыскасы тактап айтканда семирегенин көтөрө албас кесирленген көп экен. Андайлар чыгып арадан бузуп элдик ичине, бүлүк салып ичине. Ошондойлор байкасаң бүлдүрүп турган элимде, ордолу бош жаллабат, ооматтуу кыргыз жеримде. Айтайын эмес сапаке, андан ары кебимде. Мына ала тоо кыргыз жерибиз, ак калпак кыргыз элибиз. Арыбактан ушундай каммана таза атан баштаган. Кулалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган. Ошо кутмандын элди кут кылган. Ошо кут болгондун ичинде эчендери бар эле, эмгек жолу шар эле. Бирок өзбек менен кыргызың мына чыр салып жаткан чагы деп айтып турсуң дагы эле. Бирок түпкү теги ата бир. Өзбек менен кыргыздын о мийиндеги иш баштап о мийиндеген бата бир. Асмандан тийген күнү бир, сүйлөп турса түшүнөс, анын таржымасы тили бир. Жүрөгү бир, дили бир. Асмандан тийген күнү бир. Шаңшып турса ырдаса ашула менен ыры бир. Башкасын башка койм, башыйып келген дини бир. Алладан үмүт чоң тилеп эрте саар айткан азан бир, ошогазып от жаккан о каташ бир казан бир. Бар береке тапкын деп акылдашкан базар бир. Ичери суу көрөр күнбүз сөтеги бара турган мазар бир. Айтканда сөзүң зилдедиң, андайды бирөө билбеди. Бирок байкап турсам карачы чыр салгандын баарысын өзбек кыргыз чогулуп ортогон алып тилдеди. Азыр карап турсаң мына жайкалып жаткан ошоңда тынччылык болуп кичинде, эл ичинден ушундай эмгек болуп барага түшүп жаткан кезеги баскан жолдун түзүнө. Арыбактан элимдин ушундай болсун дерелем майрамдык маанай жүзүнө. Ошондуктан сапаке коркпой келип турсаңыз Жаллабаттын жеринде, өзүңүз айткан баягы айып булак төрүндө, атайын кыргыз элибиз сапакем качан келет деп күтүп жаткан чагыбыз. Жашкары менен барыбыз жеңебизге бүгүн бир салам айта барыңыз. Кайрадан Жаллабатка келгенге путёвкасын жастырып, анан ойноп күлүп да сапаке келип кеткен каткырып. Аман болгон сапакеден солугуң чың болуп ойноп күлүп жүрө бер. Каткырып доорду сүрө бер. Өнөрүң жакшын жугушун жаш балдарга бере бер. Андан көрө сапаке жет обулуз элгөтү жергебизге кыдырып арыбакта келе бер. Орындара тыракен айтылып жаткан талабың, ден соолук барса кудурет тус буйруп калса бир күнү Жаллабатыңа барамын. Анда деле улайттым ушулай айтылып жаткан саламым. Кантип айтпай коеюн, бүгүн карап турсам тимерет жетилип калган убагың. Мурункудай болбостон кырдаалыңа бир келип, айтылган сөзүң төп болуп, ырдаган сөзүң бул кезде жалындаган өрт болуп, жанатан бериң айттың го далайларды косколуп. Элимде калган далай бар, токтогул ырчың ырдаган, тобурчакты сындаган, жеңи жоктогун ал жерде аксыда карап турбаган, айланасы кең болгон, алым кул менен Осмон кул бул ааламда тең болгон, алардан кимдер кем болгон. Кийинчерээк карачы, мына эстебес менен токтосун, элирге мыкта ырчеле, арасында байкасаң, ашыраалы тууганбай, туурадан ырдап турчеле, Замырбек болсо билесиң, маданият билет деп, филармонияга алып келип, директор кылып шайлады. Азыр калпылып жатат ырлардын ушул кезде каймагы. Себеби таланттын баары чогулду, таланттын баары бир болуп, маданият жактарды көтөрөбүз деп турат. Ырчылардын баарысын ынтымактуу кылышып, ырыс менен ушинтип, Жаллабат менен ош жакка көпүрө куруп турганы, бул Абдывалинин мыкты кызмат кылганы. Мурун көпүрө кылса эмине, далай ырдап турчубуз калың кыргыз жерине. Рахмат Абдывалибиз бардыңга жайнагын, бардыгын карап олтурсаң, сен де калпып жатыпсың маданияттын каймагын. Бүгүнкү күнү куттуктайм, ырыс менен төгүлгөн, ынтымагы көрүнгөн Ош менен Жаллабаттын аймагын. Ошондуктан ыраке жанатан бери сайрадың, куттуу болсун күнүңүз, мени жакшына каймактадың. Бир сөзүмдүн айтайын, көңүлгөң алып албайын. Бир балам иштейт борбордо, 3 кысым жүрөт Лондондо. Кантип ырчы болбоймун, карып калган чагымда, бакты таалай конгондо, ырыстын көркүн чачканда, ынтымакты басканда, Ысык көл деген жерим бар, Кең нарын деген элим бар. Силерди көрүп турганда, менин кай жеринде кемим бар. Ырыстымын таалайлуу, аксакал болуп турганым, жанатан бери ыраке, угулуп жатат ырларың, чечилип жатат сырларың. Ушундай жакшы ырларды кайсы күнү
ырдадым. Bir топтон бери ырake, ырдабай муктап жүргөмүн. Ушундай жакшы сөздөрдү айтарыңды билгемин. Эмесе жалпы туугандар калың элдин ичинде ырake ойноп күлүп күлдөгүн. Сапакемдин жаңа элеңе нымшып калды маңдайы, кызып калды таңдайы. Анткени чоң жоргонун ушинтип байкалат экен туугандар кызыганда тамана. Баягы байкадың арбы туугандар барган сайын абамдын арбы барат жамага. Кардыкпай такыр тамагы. Анткенин акындык деген сапакем абалтан келген амалы. Арбы берет ырдаса, ар түркүн чыгып жамага. Азаматсың сапаке, өзүңүздөн үйрөнгөн эшен сөздүн үлгүсүн ар жерден ырдап жүрөмүн акындыктын үлгүсүн. Ошондуктан сапаке сыркоолобой жүрүңүз, каткырып доорду сүрүңүз. Бакытка толсун жанага уул кызың чоң болуп урмасыйдан үйүңүз. Ошондуктан сапаке эсен аман дайыма бакайдай болуп карыя. Ырдаганың мынабы ырыстың элге жарыя. Ар убактан ушундай жырдап жүргөн дайыма ырыстың элдин табында айланайын сапакең өмүргөң өмүр улансын. Өрнөктүң ага болуңуз өрөнүм өлкөм кубансын. Жашыңа жашың улансын, жаркылдап эсен болуңуз. Ар убакта жакшы карыяң экен деп жалп элимсиз деп кубансын. Ырыңыз дайым ушундай ырыстың элге келгенден рызкы берип чубалсын. Эми сапакең ырдап өзүңдө айтайын алтын сөзүмдө. Алтындай болгон сапаке кеше күнү билемин. Эсенде шашаштар менен ырдаган, актаңдай тилди сындаган. Бүгүн ысык көлдөгөн жериңиз, ырыстуу кыргыз элиңиз. Жагып турат жалпыган актаңдайдан агылган алтындай болгон кебиңиз. Ар убакта бар болсун ушундай болуп демиңиз. Айтыла берсин сапаке сан кыргызга жөнүңүз. Ана жашыңа жашың уланып, 80 жашка келгенде серезинен ырдаңыз, 90 жашка келгенде торгойду таңшып жыргаңыз. 100ке жашың жеткенде жүгүрүп кызмат кылабыз. Сапакең ойноп күлүп жыргаңыз. Alıp bir ırdap kettele, alı bir ırdap olturup bir meselege jettele. Alı turup kep aytkan, tigi Salih, tigi Bakeyipti koldogan, oң жагында оң катын, сол жагында оң катын, ортосунда чоң катын. Деп кызматынан сал деле, кыйла тамаша куруп ал деле. Ошолордун баарысы жасылып, тарыкта калды жасылып. Далайлардын ушинтип айыбы калдың ачылып. Ал жагын эми таштайлы, ош менен жаллабаттарда туугандар жашап жатпайбы. Ошондуктан ырake келечекти билели, баарыбыз ынтымактуу жүрөлү. Дайыма кечиришип күнөөнү, айырманы чечели, асыл үчүн да көтели. Сыянын көркү каламда сырының айтпа жаманга. Сыр чечишип бир жүргөн, ошо замандаш келет саламга. Ошондуктан туугандар алдыны көздөй кадамда. Мына турган кезиккен өзүнчө эле төрдөбүз. Köprü olup turganı özünçe kızık eldemiz, biribizdi birimiz, teleden görüp jatabız, kayjerde bizden kapabız, daimı şunda işti koldosa, Abdivali uğup koy, dalay gönüldü çoğun açabız, akındarımız bul keste, 4 akın bolboy köp bolgon, bağrısın ırda oltursa, jalındap küygen ört bolgon, uşul keste karasan, akındardın bağrısı, taptalıp kalgan uvağı, Сапарбек менен рахматчылар баштап берди ырды деп ошо мактанып калган убагы, нечен сонун саясат жүрөгүндө балдардын сакталып калган убагы, ушундай ырыс көркү бар алдыны көздөй чыгалы, ушундай көпүрөнү дайыма уюштургун Абдывалибиз биз дагы колдоп туралы, ушундай кызмат үчүн туугандар элге кызмат кылалы. Сапакем кандай ырдайт деп тыңсап турсам карачы, оозунан чыкты жөн эле оң катын менен чоң катын, кетирбе сөздүн көп баркын, андан көрө чыгаргын ырыстың элдин чоң баркын. Ошондуктан сапаке салт тускада бололу, сайрап ырдап сапакемдин түгөнбөсүн жомого. Көрдүңөрбү туугандар 80 жашка кадамдап калса да кандай чыгат омого.
Эмиң ордолуң оштон ырдасам, борбордон туруп тыңдасаң, ошондой болуп дайыма көпүрөбүз бузулбай аман эсен бололу. Айткан менен түгөнбөйт акындардын жомого, ошондуктан Сапаке саламат эсен бололу. Элезин солукта болуңуз. Бизден кийин Сапаке Элмирбек келип ырдасын, эл журтум жыргап тыңдасын, желпинтип жеңиш байрагын жеңишбек келип ырдасын, жерге биз бүтүн тыңдасын, аалы менен азамат алар да келсин ырдасын, алакан колун чабышып атпа журтум жыргасын. Ошондой болуп биздин дайыма бузулбасын көпүрө, чыга берсин көркүнө. Антип айткан себебим акындар келип ырдада, абалтан кыргыз наркы экен, абалтан келген салт экен. Ушундайды баштаган улуу журттан ырдаган урматты бизде жарчы экен. Ошондуктан Сапаке жерге бизде дайыма ырлар болсун дегеним, жерге бизде күй жайнаган гүлдөр болсун дегеним, шаңшып чыккан талбаган үндөр болсун дегеним, актаңдайда сайраган тилдер болсун дегеним, асмандан жаркырап тийип адамга күндөр болсун дегеним. Ырдадың эмиң ырдадың, төгүлүп келди Иракке көкүрөктөгү сырларың. Жанатан бери чындыгы акындардын баарысы бүгүн ырларды угуп жыргадың. Жыргагандын себеби келечекте чыгабыз деп камданышып турганың. Тапталып калган көрүндү, далай ырчыларыбыздын баарысы ушунтымагырды сагынды. Далай эле жерлерге булур кара конкурста казакка барып чабылды. Кээ бир жерлер көрүндү, кээ бир жерде далайы ырыс менен кешиктин ынтымагында төгүлдү. Бүгүн куттуктап ырдап жатабыз ак калпак кыргыз элимди. Кантип жаман көрөбүз курбу курдашта теңимди. Илгертен айткан сөз менен, илгертен айткан кеп менен кары жаштын баарысы илгери мыктап жайнаган кымбаттуу кыргыз элимдин ошо байра алганына таң калам. Карап турсам тим эле салтын колбой чыгарып келгенине кубанам. Салттын барын улашып турганына кубанам. Ырчы менен комузчу таптаганга кубанам. Ушу сахнанын өзүндө келип ырдап жатабыз. Теле көпүрө болгон соң ушул жерде рахмат алыбыз. Сапарбекте абышканы мактаганына кубанам. Анча-мынча сөздөрдү көкүрөгүнө булдагы сактаганына кубанам. Ырысты болсун элибиз, куттуу болсун жерибиз, уруш такыр болбосун, ынтымактын баарысы бир Кудай өзү колдосун. Орозонун күнүндө тилдеш такыр болбосун, бири менен кармашып үндөш такыр болбосун. Пайгамбардын туусу экен Орозонун күнүндө ошо ынтымак бизди колдосун. Өзүңүз айтып кеткенде өрттөнгөн согуш болбосун. Ала тоо кыргыз калкымдын Аллаң өзү колдосун. Арыбактан ушундай аппак жолго жолдосун. Гүлдөтүп ырдап жүрөлү күнөстүү кыргыз ордосун. Арыбакта салып ырдап жүрүшсөм бизден кийинки жаштарың ушундай шыдыр жоргосун. Анда месе Сапаке сайрап ырдап мынакей бир саатка түтүңүз. Аксакалсың Сапакең эмиң ак бата менен бүтүңүз. Мындан ары карата бата менен бата деген бата бар, бата да кандай ката бар. Анда өң ак берсин дем Сапарбек деген ата бар. Эми жалпы кыргыз элибиз жолуңду кыдыр оңдосун. Арбактан бир убак силерге каршы чыкканда оңбосун. Дайыма иштериң алдын көздөй жырышсын. Улуу кичи барысы бирин бири сыйлашып кубат кылып да турушсун. Манастын колдо барбагы келечекте балдардын алдыга өссүн арымы. Кадамын мыктап усарып мынакей манасты мыктап колдодук. 6 айга чейин барышты. Ал жерден алып келишип кадимки кароол чокуга куржундаган топурак ошону белек кылып салышты. Бул эле жалгыз тебеген ырыстын көркүн берди дейт. Кут кыргызга келди дейт. Кут кыргызга келген соң анага тууган жалпыбыз бир Кудайга жалынып, ырыстуу жагын белгилейт. Ошондуктан туугандар куттуу болсун айлыбыз, кубаныч болсун бул кезде жалпы кыргыз дайныбыз. Президентибиз бул кезде Берметтин гүлүн жайнатсын. Отунбаева Роза ар бир айткан сөздөрдү көңүрүндө бектип, мына Кадырды бекем кармасын, депутаттын баарысын
қалың ел жақсы тандасын. Еш уақытта içi ынтымағы бұзылбай, алдыны көсте жүгірсін. Ырыс менен тұрмыштың ынтымағы білінсін. Ушыл болсын батабыз, ушыл телекөпіре, жалпы Қырғыз еліне Рахматулла екеуміз қайырлы бұрдап жатабыз. Ырыстың көркі болсын деп, еліме болып денсаулық, жерімде болып ынтымақ, ошондой жалпы елімдің көркі жайнап тұрсын деп, Пайғамбар Құдай чоғылып, бізге бір жақшылықты қылсын деп, omuyun деп баталы тел арқылы берелі. Қалың ел болсын үшін деп көпчілікке тейсін дейін. Құдайдың ғана бізге керегі. Барған сайын Сапакемең ақтаңдай тілді сайратып қалчапара жатасыз. Жаш деген жашта құрусын чарчапара жатасыз. Ақтаңдай тілді сайратып гөлде параса жатасыз. Барған сайын қаразам нымшып терде пара жатасыз. Андан көрі Сапаке менем ұлайын аржағын. Баятан байқап мен тұрсам ақбатаны берем деп, ақсақал болып келем деп. Айтқан сөзің Сапеке барған сайын баратат көлсіп көлдей тереңдеп. Екі жағын қарайсың қашан бүтет деп елеңдеп. Андай болбай Сапекең ұзарталың ыржағын. Ырысты Қырғыз қалқында қадырың бар қарасың Алатой Қырғыз даңқыңда. Ошондой болып мұнаке бір қызыңыз Лондонда, балдарыңыз Борборда. Ушундай бақытқа бақиған бақуат шал болғанда. Ырларыңыз еміне чарчай тұрған құрақ па? Андан ары қаратан ұлай тұрған құрақта. Ошондықтан Құдайым сізге берсін қуатта. Сапекемді көрдіңір сайрағанын қараша. Жорғыдай қылып ырларын жол жордың жүратта. Емің аман болғын Сапаке. Антып айтып тұрғаным, жақсы шықса қызыңыз жақадағы құндыста. Жақсы шықсаң уылың аспандағы жылдыста. Ошондой болып дайыма береге тейсің Қырғызға. Ошондықтан ушында жырғал тұрмыш сүре бер. Ушыл жақша тұрған тұрмышта. Ошондықтан Сапаке аман болың дайыма. Ысық көлдеген жеріңіз, Ырысты Қырғыз еліңіз, журуй берсін өзіңдан алтындай болған кебіңіз. Аруақтан ұшындай аққұладай бұлқынып, шығып тұрсын деміңіз. Айтылып тұрсын баяға Сапарбек деген жөніңіз. Мұнан Абылбәлі жаныңда, алтында сөздер табылға. Азыр мостона телекөпірден айтып саламда, тегізірға қамылға. Көріп тұрған уағың, Қырғызға бүгін Сапакем көңіліңді бөріп тұрған уағың. Ақжағында нөшірліп, төгіп тұрған уағың. Ошондай болып дайыма, улансын жашың құрағың. Ақбатаны біз беріп, бүгін қуанып тұрған уағың. Мұндан ары қарата, Қырғызыма қаларым, денсаулықтар чың болсын. Алатой Қырғыз қалқымды нұққаны дайым ыр болсын. Көргені дайым ошондай, арғыма қаттабе талғыз ағдас торқан сый болсын. Асмандан тиген жарқырап, ашық аспан күн болсын. Тарықта қалды Сапаке, мұна көпірені баштап біз бердік. Мұндан ары қарата Қырғызымдан ыр болсын. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер баятан бери ыйык Рамазан күнүндө биздин көйкөлгөн көлдүн жээгинен манасчылар чыккан жерден комузчулардын мекени болгон Кыргыз элибиздин бермети болгон төрдөн ушул келип карыялык кебин айтып, мен дагы учурдан ыраке пайдаланып айта кетейин. Сапарбек аба мына жаш кезибизде эң алгач акындык салтка кеткен чагымда Эстебес Турсуналиев абабыздын 60 жылдык тоюнда эң алгачкы ушу биринчи айтышкан акыным ушу Касманбетов Сапарбек абабыз болгон ак батасын алганбыз. Дайыма бар болуңуз аба. Ыракеге дагы ушу чыгармачыл ийгилик каалайлык. Анда максат сенин дагы айта турган кебиң бар чыгар. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушул Ош менен Бишкектин ортосунда акындардын түз айтышуусун элге түз алып берүү бул да чоң жетишкендик. Кудай буйруса мындан кийин көптөгөн акындар ушул жерден чыгып сиздерге элдин көйгөйүн, элдин кулк мүнөзүн деңгеле сөз өнөрү менен бири-бири менен айтышып тартышып Кыргыздын улуттук өнөрүн муунда муунга уланта турган күн келе турганын билип турасыздар. Бүгүн атайын иш башы аксакалдардан башталып турат. Аксакалдарыбыз бар болсун. Сапарбек ата аман болуңуз. Ушул 80ге карап калган маалда ушинтип келип 1 саат бою бакалда урдап турганын дагы бул өзүнчө күч. Маназ айткан кишинин күчү болот, ушундай болот экен. Эми карлыгыңыз ар убакта сизге ден соолук гана берсин, күч гана берсин, бала чакаңыздын жанында урматын көрүп, сыйын көрүп жүрө бериңиз. Эми Ош шаарындагы биздин акыныбызга, ыракебизге
чыгармачылык ийгилик. Аман болуңуз, бар болуңуз. Абдыке, сөз сизде. Аман калыңыздар. Рахмат, Максат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер мына биздин 1 саатка жакын телекөпүрө аркылуу биздин ушул Актаңдай акындардын, бал тилдүү ырчылардын тилинен тамган ушул жакшынакай сөздүн берметтерин уктуңуздар. Кадырлуу калайык калк, Актаңдай телекөрсөтүүсү мындан ары ар 15 күндө, мындан кийинки көрсөтүү 8 сентябрь күнү болот. Ал көрсөтүүгө, телекөпүрөгө Талас областынан Абдылда Нуралиев, Ош жергесинен Жипара Арзыматова эжекелерибиз келип, кызыл тилин бүтүн кыргыз журтуна кайрап, сайрап бермекчи. Ал эми биз жалпы кыргыз журтубуздагы орозо туткандарга орозосу кабыл болсун демекчибиз. Актаңдай телекөрсөтүүсү ушуну менен соңуна чыгат. Рахматтуу эке, сизге дагы ушул мына улуу инсан менен жакшынакай эл журтубузга улуулардан келген салтты улап бердиңиз. Бар болуңуз, биздин Сапарбек абабыз да бар болсун. Ушуну менен бүгүнкү биздин Актаңдай телекөпүрөбүз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.